twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze kuri Kimeza TV. Uyu ni umwanya mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangiriye mu Rwanda. Abantu 15 bamaze gukira Marburg. I Nyamasheke hari umunyeshuri washatse kuroga bagenzi be. Padiri kandi akurikiranyweho gusambanya umwana muto ku kigo cy'ishuri ayobora. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja u Rwanda kuyinaniza. Uburundi burasaba Loni kwemeza ko bwabereyemo jenoside yakorewe Abahutu. Muri Eritrea, Misiri na Somalia byashimangiye ihuriro rirwanya Ethiopia. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turumva ikiganiro hagati ya Biden na Netanyahu. Naho muri Libani, igitero cya Israel cyagabwe i Beirut mu murwa mukuru cyahitanye 22 umuyobozi wa Hezbollah ararusimbuka. Ikaze mu makuru arambuye. Mu Rwanda abantu 15 bamaze gukira Marburg. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuwa 4 tariki ya 10 z'ukwa 2024 abandi bantu 3 bakize indwara ya Marburg, abamaze gukira bose hamwe babaye 15. Kuri uwo munsi nta wapfuye azize Marburg, nta n'uwanduye mushya wabonetse, abarimo kuvurwa ni 30. Minisante ivuga ko iyo ndwara ya Marburg imaze kuboneka mu bantu 58, abandi 13 muri bo bapfuye. Ibipimo byose bimaze gufatwa ni 2949. Minisiteri y'Ubuzima kandi ivuga ko kuva hatangazwa ko indwara ya Marburg yageze mu Rwanda, abarwayi bashya nabo bahuye bagiye kuboneka muri bimwe mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali, bose bashyizwe mu kato kandi bitabwaho n'abaganga. Yongeraho ko kugeza ubu ibipimo bifatwa bigaragaza ko indwara itakwiriye mu gihugu. Abantu bagirwa inama yo gukomeza kurangwa n'umuco w'isuku, bakaraba neza intoki n'amazi meza n'isabune, birinda kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragayeho ibimenyetso bya Marburg. Virusi ya Marburg yandura binyuze mu gukora ku matembabuzi cyangwa amaraso by'umuntu uyirwaye, cyangwa se binyuze mu gukora ku bintu cyangwa ahantu ayo matembabuzi yageze. Ambasaderi akaba na Colonel Karemera Joseph wakoze imirimo itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda yapfuye kuri uwa 5 tariki ya 11 z'ukwa 10. Karemera yabaye minisitiri w'uburezi ndetse n'umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Yabaye kandi minisitiri wa mbere w'ubuzima nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mukambwe yanabaye mu ngabo z'u Rwanda mbere yo kuzivamo afite ipeti rya Colonel. Yabaye kandi ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, Colonel yavuraga inkomere za RPA zabaga zakomerekeye ku rugamba. Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we barafunzwe bazira ituro riremereye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Bishop Harerimana Jean Bosco umushumba w'itorero Zerafati Holy Church n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne bakekwaho kurya umuyoboke wabo ituro rya miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda. Dr. Murangira Thierry umuvugizi wa RIB avuga ko Bishop Harerimana n'umugore we bafunzwe tariki ya 9 z'ukwa 2024 bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura. Yagize ati: hari amakuru dufite avuga ko RIB ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco umushumba wa Zerafati Holy Church n'umugore we witwa Mukansengiyumva Jeanne. Dr. aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa? Nibyo, tariki 9 Ukwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba wa Zerafati Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bafungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bate? Umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church yatanze ikirego arega Bishop Harerimana Jean Bosco ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera ngo azakire indwara yaramaranye igihe kirekire. Akaba yaramwijeje ko azamusengera iyo ndwara igakira. Naho ibijyanye no kangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo. Gusa ibyibanze iperereza rimaze kugaragaza nuko Bishop
Harerimana Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho Mukansengiyumva Jeanne akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Hanyuma rero Mukansengiyumva Jeanne nawe akaba akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bishop Harerimana Jean Bosco akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Nk'uko rero nabivuze hejuru, ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo n'aho ayo mafoto yavuye. Yego, ibi hano kuri ibyo byaha biteganya iki Dr.? Ibihano ni uko ibyaha bakurikiranyweho nk'iki cya mbere cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka 3, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu iri hagati ya $1,000,000 na $5,000,000 nk'uko biteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naho icyaha cyo gukangisha gusebanya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'Ibihumbi 100 n'Ibihumbi 300. Hanyuma uwatwumva aka kanya ashingiye kuri izi kesi zombi tuvuganyeho, ubu ntiyavuga ko aba bitwa abakozi b'Imana basigaye ntaho batandukaniye n'abantu basanzwe, kuko nabo basigaye bafatirwa mu byaha biremereye nk'ibi? Oya, si uko bikwiye kumvikana, kuko hano icyaha ni gatozi, ntibikwiye kwitirirwa umurimo bakora, cyangwa se ntibikwiriye kwitirirwa n'abandi bakora umurimo umwe nkawe. Icyakora wenda bishobora gutera icyasha uwo murimo, ariko ntibikwiriye kwitirirwa ndetse itorero babarizwamo. Ikigomba kumvikana hano, icyaha ni gatozi, umuntu akibazwaho akagikurikiranwaho ku giti cye, ntibigire undi byakwitirirwa, cyangwa se ntibigire umurimo runaka byitirirwa, cyangwa se itorero abantu babarizwamo ngo ribe ryakwitirirwa ibyaha nk'ibyo ngibyo. Nubwo hari ubutumwa wari wagarutseho mbere kuri kesi ya padiri, ariko muri rusange ni ubuhe butumwa kuri izi kesi zombi kugira ngo tunasoze? Muri rusange birasaba abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha ku gukora ibyaha. Buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko yarashyizweho. Ku buryo bw'umwihariko rero ku bavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora icyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Ntibabe intangarugero, barasabwa kuba intangarugero mu byo bakora byose, kuko iyo witwa umuvugabutumwa hari ukuntu uba ugomba kugaragara. Ariko muri rusange nta muntu n'umwe ukwiriye gukora icyaha, kandi uwagikora wese amategeko yamuhana. Murakoze cyane. Murakoze cyane Dr. Murangira Thierry, ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Murakoze namwe Kaynisha. Cyekwaho kwaka akanakira ruswa y'amafaranga $40,000 y'u Rwanda y'umuturage wari uyamuhaye amwizeza ko azamuha icyangombwa cyo kubaka. Bamwe mu bakozi bakorana nawe babwiye ikinyamakuru Umuseke kuri mukozi w'umurenge watawe muri yombi ko ashobora kuba yaratsiriye ruswa ahereye ku mafaranga $100,000, hakabaho guharira yemera $50,000, baba bamuhaye $40,000 hasigara $10,000. Byari biteganyijwe ko andi mafaranga azatangwa uwo muturage aje gutora icyangombwa ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yemera ikinyamakuru Umuseke kuri mukozi afunzwe ndetse anavuga ibyaha akurikiranyweho. Yagize ati: ibyaha akurikiranyweho ni ugusaba, kwakira no gutanga indonke, icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 itegeko rya 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Jonathan ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muganza mu gihe dosiye itunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ibyaha akekwaho biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kirenze imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye.
Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kwinaniza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinja u Rwanda kudashyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Rwanda ruzanamo amananiza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Therese Kayikwamba, yavuze ko atari bo batumye amasezerano ya Rwanda ahagarara. Therese Kayikwamba yabivugiye mu nama yo kwiga ku kibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari yabereye mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi ku wa kabiri. Yatangaje ko u Rwanda ruvuga ko ruzavana ingabo zarwo muri Kongo ari uko FDLR ibanje gusenywa, kandi rwanze ko ingingo y'ubutabera ku byabaye kuva M23 yagaruka mu mwaka wa 2022 ishyirwa mu masezerano y'amahoro. Minisitiri Kayikwamba yavuze ko bari baririnze gutangariza mu ruhame birambuye bigize amasezerano ya Rwanda kubwo kubaha umuhuza. Yavuze ko umugambi w'amahoro wa Rwanda ushingiye ku bintu bibiri. Ati kimwe ni ugusenya FDLR, ikindi ni ugusubira iwabo kw'ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yemeza ko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanze gahunda yabo y'ibikorwa bya gisirikare byo gusenya umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no gukurikirana umusaruro w'ibyo bikorwa, gusa ko u Rwanda rwazanye amananiza ku ruhande rwarwo. Atariko ku ruhande rw'u Rwanda umusanzu warwo urwarukira gusa ku gusubizaho ingabo zarwo, nta gutanga amakuru arambuye. Ibi bikurushaho ni uko u Rwanda rushyiraho amabwiriza mu gusubira inyuma kwarwo ko biba ari uko hashenwe FDLR. Ibyo ni ugutera ubwoba guhonyanga amategeko mpuzamahanga. Kayikwamba avuga ko bifuza ko gusenya FDLR bibera icyarimwe no gukura ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nicyo gusa cyakwizeza ko uyu mugambi ugamije amahoro mu karere ukozwe neza kandi wizewe. Yavuze ko indi ngingo yahagaritse amasezerano ari uko igihugu cye cyifuza ko haba igikorwa cy'ubutabera bw'akarere bwaca urubanza ku byaha byo guhonyora amategeko mpuzamahanga byakozwe kuva M23 yakongera kugaruka mu mwaka wa 2022. Ati u Rwanda rwanze ibintu byose birebana no gushyira ubwo buryo bw'ubutabera mu masezerano y'amahoro arimo kuganirwaho, bityo u Rwanda rugamije gucika umucyo w'ubutabera. Uhagarariye u Rwanda muri ONU, Ernest Rwamucyo, yahawe umwanya asubiramo ko M23 atari abanyarwanda ahubwo ari abanyekongo, bityo ko Kinshasa ari igomba gukemura ikibazo cy'imbere mu gihugu cyayo. Yavuze kandi ko Kinshasa igomba kureka gukorana na FDLR, umutwe w'iterabwoba wakoze jenoside uteye inkeke ikomeye u Rwanda. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, kuri X yavuze ko Kayikwamba bitunguranye yanze gusinya amasezerano tariki ya 14 z'ukwa 9 abitegetswe kuri telefone na Perezida Tshisekedi. Ku kijyanye n'ingingo y'ubutabera bw'akarere yo kuryozwa ibyabaye, Nduhungirehe yavuze ko ibyo ntaho biri mu mushinga w'amahoro Perezida Joao Lourenço wa Angola yahaye Kigali na Kinshasa mu kwezi kwa 8 uyu mwaka, kandi ko bitari mu biganiro by'i Rwanda. Nduhungirehe avuga ko ari impinduka zazanywe gusa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zidafite aho zihuriye n'ikibazo cy'umutekano kiri kuganirwaho. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama ya 19 y'ibihugu na za guverinoma bikoresha ururimi rw'igifaransa yatashye itarangiye. Bikekwa ko yivanye muri iyo nama kubera ko Perezida w'Ubufaransa atakomoje ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari byitezwe kandi ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ahuza Kagame na Felix Tshisekedi imbona nkubone, ariko ntibyamuhira. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abarimu bo muri Uvira bigaragambije basaba ko bakongezwa imishahara. Kuwa gatatu tariki ya 9 z'ukwa 8 2024, abarimu bigisha mu mashuri ya leta yo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo gusaba leta kubaha umushahara ungana n'amadolari y'Amerika 500 mbere yuko batangira imirimo yo kwigisha abanyeshuri bamaze amezi agera kuri 2 batiga. Abarimu babarirwa mu magana bo mu mujyi wa Uvira baherekejwe n'abanyeshuri bazindutse muri iyi myigaragambyo basaba leta kubongeza umushahara ikavanaho n'ubusumbane bavuga ko bugaragara mu bihembo bagenerwa. Kuva Kavimvira werekeza mu biro by'umujyi wa Uvira, umuhanda wari wuzuye abarimu, bamwe bari bambaye imyambaro y'umukara, abandi bambaye amasashe y'umukara mu mutwe bafite ibyapa, bagendaga baririmba bavuza amafirimbi.
Jean Pierre Lenge, umuyobozi wa sendika y'abarimu mu karere k'uburezi ka Kivu y'Amajyepfo, avuga ko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta kwishyira abarimu mu buzima bwiza burimo kubaha imishahara myiza. Ati umushahara wa mwarimu ni muke cyane, ntushobora kumurangiriza ukwezi. Twebwe abarimu turasaba ko baduha amadolari 500 angana n'amafaranga yo muri Kongo 1.5 miliyoni, mbese ku mwarimu uhembwa make. Nibaduha amadolari 500 tuzakora ibishoboka kugira ngo abanyeshuri bongere bige. Mwenge Kitungano Apolline ni umwarimukazi wigisha mu ishuri ribanza rya Ecole Primaire Katongera, asanga umushahara ungana n'amafaranga yo muri Kongo 242 cyangwa amadolari y'Amerika 80 ku kwezi, leta iba hari mukeya cyane bitewe n'uburyo ubuzima buhenze muri Kongo. Ati ngewe umwarimu wo muri Katongera mpembwa amadolari 80, nishyura inzu amadolari 50, none se ubwo 30 azahahira icyo abana? Azabambika gute? Azabigisha gute? Nibarwara azabavuza gute? Kizeye Jonathan, umuyobozi w'ishuri ribanza rya Kagogo, nawe ashimangira ko imibereho yabo atari myiza bitewe n'umushahara muke, avuga ko leta ibahemba kuko nta n'ubwishingizi bafite bwo kwivuza. Gusa kubera imyigaragambyo y'abarimu imaze iminsi iba muri iki gihugu, bamwe mu babyeyi bahisemo kuvana baba ku bigo bya leta bajyanwa mu bigo byigenga. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira, Kifala Kiyaya Kapenda, yasezeranyije aba barimu bakoze imyigaragambyo ko ubutumwa bwabo bugeza kwa minisitiri ushinzwe uburezi mu rwego rw'igihugu. Usibye gusaba ko abarimu bahembwa amadolari 500, basabye kandi ko abarimu bashya batarahembwa nabo bahembwa, ndetse hakavanwaho uturere tugena imishahara. Ubusanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarimu barushanwa imishahara bitewe n'akarere cyangwa umujyi barimo. Imibare igaragazwa n'ibarurishamibare rya leta yerekana ko abakorera mu mujyi wa Kinshasa bahembwa arenga gato amafaranga yo muri Kongo 400, mu gihe abo mu mijyi irimo za Bukavu na Goma bahembwa 370 by'amafaranga yo muri Kongo, naho abo muri za teritwari za Uvira bahembwa 247 by'amafaranga yo muri Kongo. Dukomereza amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi, bwasabye Loni kwemeza ko bwabereyemo jenoside yakorewe abahutu. Dukomereza amakuru yacu i Burundi, aho icyo gihugu cyasabye Loni kwemeza ko bwabereyemo jenoside yakorewe abahutu. Guverinoma y'u Burundi yasabye umuryango w'abibumbye kwemeza ko mu mwaka w'1972 muri iki gihugu habereye jenoside yakorewe abahutu. U Burundi bwabisabye biciye mu ntumwa yabwo mu muryango w'abibumbye Zefire Maniratanga. Uyu mwijambo aheruka kugeza mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, yavuze ko inteko ishinga amategeko y'u Burundi isanzwe yaremeje ko ubwicanyi bwakorewe abahutu bo muri iki gihugu mu 1972 ari jenoside, hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe na komisiyo ishinzwe kumenya ukuri ku kubanisha abarundi. Byari imbere yo gusaba Loni nayo kwemeza ko iriya jenoside yabayeho. Ati ntabwo bikwiye ndetse ntibyumvikana kuba nyuma y'imyaka 52 umuryango w'abibumbye utaraha inyito ikwiye iki cyaha cyo ku rwego ndengakamere cyakorewe mu Burundi mu 1972. Yunzemo ko hazakomeza kuba imbogamizi zo kurwanya ibyaha bya jenoside n'ibyibasira inyoko muntu mu gihe umuryango mpuzamahanga udaha agaciro jenoside zirimo yakorewe abahutu, asaba ko hatabaho kubogama ku bihugu bimwe. Mu kwezi kwa 12 2021 yatangaje ko jenoside yakorewe abahutu yateguwe n'ubutegetsi bwa Michel Micombero, ngo kandi byagaragaraga ko igambiriye abahutu. Pierre Claver Ndayicariye uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko iki cyemezo gishingira kuri raporo zidasanzwe zakozwe n'abahagarariye inzego zitandukanye z'igihugu n'ibimenyetso by'ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu gihugu hose muri uwo mwaka. Amakuru avuga ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwasize mu Burundi hishwa abantu bari hagati y'100 na 300. Icyemezo cya komisiyo kuri n'ubwiyunge cyakora ntikivugwaho rumwe mu Burundi, kuko abatutsi b'abarundi nabo basaba ko iyi komisiyo yaha agaciro ubwicanyi bwakorewe abo bahuje ubwoko mu 1993, naho muri Kameruni kubura kwa Perezida Biya bikomeje kwibazwaho. Perezida wa Kameruni Paul Biya akomeje kwibazwaho kubera kumara igihe kingana n'ukwezi atagaragara mu ruhame, bigakekwa ko ubuzima bwe bwaba bumeze nabi.
Biya w'imyaka 91 amaze igihe atagaragara mu nama zikomeye ku isi aba yatumiwemo, harimo nk'inteko rusange ya ONU iheruka kubera i New York muri Amerika. Ukuriye abakozi mu biro bya perezida wa Kameruni yavuze ko Paul Biya ameze neza, anamaganira kure abo yise abanyamakuru bavuga ibyo bishakiye ku mukuru w'igihugu kugeza aho bavuga ko ashobora gupfa. Itangazo yashyize hanze rikurikiye iby'amashyaka y'abatavuga rumwe na leta ndetse n'andi ategamiye kuri leta yaramaze iminsi avuga abaza uko ubuzima bwe buhagaze n'irengero rye. Paul Biya yakomeje kunengwa uburyo amara igihe mu ngendo hanze y'igihugu cye aho aba ari mu Busuwisi. Mu 2018 ikigo gitangaza amakuru ashingiye ku bushakashatsi kuri ruswa n'ibindi byaha birenga imipaka cyatangaje ko kuva Paul Biya yagera ku butegetsi mu 1982 amaze igihe kingana n'imyaka 4 n'igice mu ngendo hanze y'igihugu. Mu yandi makuru, Eritrea, Misiri na Somalia byashimangiye ihuriro rirwanya Ethiopia. Abategetsi ba Misiri, Somalia na Eritrea, ibihugu bifitanye amakimbirane na Ethiopia, bamaze iminsi mu nama ya Asmara muri Eritrea. Itangazo rya Eritrea ry'ibyavuye mu nama yabo rikomoza ku kubaka ubusugire n'imbibi z'ibihugu by'akarere. Ibi byafatwa nko gukomoza ku mugambi wa Ethiopia wo kubona uko ikora ku nyanja utishimiwe n'ibi bihugu, nubwo bitavuze Ethiopia mu izina. Amakimbirane ya vuba ya Ethiopia na Somalia yatumye iki gihugu kiyegereza Misiri na Eritrea, ibihugu bisanzwe bifitanye amakimbirane y'igihe kirekire na Ethiopia. Hashize igihe hari ubwoba ko ibintu bishobora kumera nabi bikaba byavamo intambara yeruye. Dukomereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Joe Biden na Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu bagiranye ikiganiro kuri telefone cy'iminota 30 cyari kitezwe cyane. Byemezwa ko ari cyo cya mbere bagiranye kuva mu kwezi kwa 8, cyari kirimo ingingo nko kwihorera Israeli iteganya gukora ku gitero cya Misiri cya Irani cyo ku cyumweru gishize. Ibiro bya Perezida wa Amerika byavuze ko icyo kiganiro cyabayemo kudaca ku ruhande kandi ko cyabaye ingirakamaro. Bivuga ko Biden na Netanyahu bemeye gukomeza gushyigikirana bya hafi mu minsi iri imbere. Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris nawe yarari muri icyo kiganiro cyo kuri telefone. Nyuma gato y'icyo kiganiro, Minisitiri w'Ingabo wa Israeli yavuze ko icyo gitero cya Iran kizaba cyica, kizaba kidahusha ndetse hejuru ya byose kizaba gitunguranye. Naho muri Irani, igitero cya Israeli Beirut rwagati cyahitanye 22 umuyobozi wa Hezbollah ararusimbuka. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko kuwa kane ibitero bya Israeli byahitanye abantu 22 bikomeretsa abarenga 100 mu mujyi wa Beirut rwagati, ariko umuyobozi muri Hezbollah ararusimbuka. Mu majyepfo ya Libani, ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro zakomerekejwe n'igisasu cy'igifaru cya Israeli cyarashwe ku munara w'uburinzi ku cyicaro gikuru cy'ingabo Inakura, bituma umuryango w'abibumbye uvuga ko abakozi bawo bari guhura n'akaga gakabije. Intambara hagati ya Israeli na Hezbollah yadutse umwaka ushize ubwo uyu mutwe ushyigikiwe na Iran warasaga kuri Israeli mu rwego rwo gushyigikira umutwe w'abarwanyi bo muri Palestina wa Hamas igihe intambara yatangiraga. Yakajije umurego mu byumweru bishize aho Israeli iteye ibisasu mu nkengero z'amajyepfo ya Beirut, mu majyepfo no mu kibaya cya Beka, ikica abantu benshi mu bayobozi ba Hezbollah. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko Wafik Safa uyobora ishami rishinzwe guhuza ibikorwa bya Hezbollah ushinzwe gukorana n'inzego zishinzwe umutekano muri Libani yibasiwe mu gitero cya Israeli cyo mu ijoro ryakeye kuwa 4 rishyira kuwa 5, ariko ararokoka. Ni naha dusoreje amakuru. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikirana ibindi biganiro.